Söyle çıkana. Kança çıkarttı ekan. Samarqand Velda. Kança çıktı boyu? 102. Boyu 102. 1 metre 2 santimetre. Aha. Tarazaga da görüyorum. Kocaboy 1 metre 2 santimetre. Eldin köptün görünüzler. Uçuyor lastikler ne? Silitra menen bahodan mı? Yok tişler. Ana tarazasını görseteyinçi tarazasını tuğan. Mana kança ekan? 161 ekan tuğanda. 161 kilogram. Oo, ana bizden görüp koyuyor tişin. Ana. İki tişken. Ha. Linya Melburg. Bir caz ekay. Kliçka festival. Kliçka festival. Kocaman. Koyuңuzдар туғандар, лайктардан тырс қылыңыздар. Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін 19 апрель 2026 жыл Бишкек шаарында мындай выставка болуп атат, ярмарка. Дорогие гости, уважаемые гости наши, получается 4 зуб. Сода болуп аткан жерлерден тартайлы, сода. 200 000 дейби? Кайсы сода болуп атыптыр? Sen hazır Sen Akköken'in içinden geldin bu kaçı Çavuş'tan. Din sonku birbirimizle memile kılayıldı. 200 bin, 2000 $2000'dan aşağıda 200 000 berip atat da. Sadece açtı da. Bir şurada soda bolup atat tuğanda. $2400 deydi. Bu neymiş şöyle aytkanın içine koyup beret de doğru. Kursançılık olsun bu. dolar boşun da Aa yok öyle koyacağım. Arman ne öyle oldu. Ardılamadılar bir şey yok. Мына ушул кочкор сода болуп атты. 200 000 берип атат мынакей. Ушул кочкор экен. Ушул кочкор сода болуп атат да. 21 бе колага. Кайсы линиядан бул? Линия. Длинный дейт мына. Длинный экен линия. Oğlum 23. Ушул сода болуп атат. 200 000 берди. Берип атат. Кара, канчага бүттү экен? Ürülüçü biz dağı. Kışılık. Ya koçkordu görsettik. Sen hem kursan boldun ha? 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 200 ke ketti. 200 ke ketti mi? Ketti. Buyursun algan satkanlar. Mına tuğanlar. Gördünüzler mi? 200 000'ge satıldı. Satılgan yerlerin görsetip koyun. Hem akçaсын көрбөдүк бирок саналганынчы. Мына ушул кочкор болду. Кочкор канча экен? 3000? $3000. $3000.